te rā nau piki mai nau ka ke mai ho mai te wairora ki au e tū te hu te moia te kuia o te pō. Nō reire te whānau nau mai whakatau mai ki runa noi tō tātai nei kaupapa tō tātai nei hōtaka a Kāinga Kōhanga Reo. Mai tōku whare ki tō whare, mai tōku kāinga ki tō kāinga, mai tōku nākau ki tō nākau, tēnei te reo. Mihi o te ata e mōrana nei atu nei ki a koutou. Nō reire te whānau, ko hoki mai anō tātai ki tō tātai nei kaupapa e tūhonohono i a tātai, e whakauru anō i te reo ki roto i o tātai nei kāinga, ki roto i o tātai nei whare. Hei whakarono, hei reo aki, i a tātai nei whānau, a tātai nei mokopuna, e noho moho au nei. Nō reira, tēnā koutou katoa. Nō reire te whānau kua waimaria anō tātai, ki te whiwhi i wā tātai nei kai kōrero mō tēnei rā. E mihi ana ki nā kai kōrero ina nahi, e whāriki nei i nā kaupapa mai muri hiku ki muri whenua, nā kaupapa huhua o tō tātai nei kaupapa tēnei taona te Kōhanga Reo. Nō reira, kei roto tātai o Aotea, ki wana nui o tira ki a Taranaki, te mauna tītohia o te iwi. Nō reira, kia huria te tātai ki tēnei wā tātai nei pāpā, kia Rauru Broughton, e te pāpā tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te motu wānui, karanga mai rā koutou katoa. Oe no e tika nā kia timata mai, maroto pea ngei i te reo te karakia, e wakatūhera mai tēnei wā. Nō re kawa te kawa ki runga, te kawa ki raro kuia ko te kawa ora, he kawa ora. Tēnā tikina mai ai e au ka te waiora o ngā tua o ngā riki. Kia tau mai ai ki ngā tihi maunga, kia tau i hoa anō ki runga ki ngā take maunga. Wā ia tonu rā, ko te hau, ko te waiora, ana kia rere i runga i ngā awa, i ngā wā i kōpiko-pikonga, i ngā wā i wenua, anō o ki uta, ki ngā papakai. E pui rā koe e te auora. Ana ki roto ki te mo o awa o tāne. Amana ki tia mai rā te kaupapa tangata i tēnei wā. Ngā kuia, ngā koro eke, ngā mātua o tia no ngā tamariki mokopuna. E rere atu rā, ko te waiora, ko te auora ki wa o moana. O tia no uia mai rā mātau katoa te ira tangata i tēnei wā o te uruta o te mate korona. Ana ki o koutou mana ki tanga mutunga kore. E te awairu e te kawe o ngā riki nā mai kia piri, nā mai kia tata, kia kina mai mātau, uia mai rā mātau ki te mauri ora, kia tūtea ora, a koe ia tēnei ko te ora kātau nei. E tūtau toko ake ana rā i ngā kupu kōrero a te unga i kōrero ina nei. O tia no rā karanga mai rā tātou. E tō tātou ki ingi tū Heitia pō tatau te wero, te tuahitu, kai te kāhui ariki nui tonu, tēnei te mai o hakau. Ko ia rā tēnei ko te takiwā o te rohe o Aotea. E uru mai ai te kāhui maunga ki Tangaroa ko Wakanui. E uru mai nei ko Parinini i ki Waitōtara, taipake ko ia tērā ko Taranaki mea ona Kōhanga katoa. A tai atu rā ki ngā kiapa ki ngā wai ariki ara me ona a Kōhanga meo nei wi meo na kārangaranga katoa ki mi ake nei kia kōtau e ngā mana, e ngā tai, e ngā ware kōrero. E ngā uru waka, putanoa uri noa. Tēnā kōtau tātou te auatanga ki ngā tini aitua ko i ngā kene. E tangi nui ake ana kia rātau katoa o te ao o te motu. E tino o ki mai rā ki te roe o Aotea, ko ia tēnei roto ana i ngā rā koe i pā kenei, tata nei, ana ko ngā mate o kone. A tuatai ake ko Maria Hina, ana ko ia tērā te teo ngauri o tēnei takiwā, kua i ngā ke, ana kua rere atu ai ki te pōwai ariki. Ko tōna waene, ko tōna māma, ara ko te kuia nei ko Barbara Bennett, ana e kuia ake no roto i te Kōhanga Reo o tēnei takiwā, kua roa tērā kuia, ana e kawe tonu, e kawe ana i te rākau o te Kōhanga, e kawe tonu nei tēnei wā. Me te mārā ke rā ki tērā o ngā tauanaunga, kia Royce rangitautai, ponga, i riro oki, ana ki te awairua. Ko ia tērā ko te tamaitia tō tātou pou kuia o tēnei takiwā, e mō i o wānui tiana
o te ano e te ao Kōhanga, e kui ano te Kōhanga, ana kopiki ponga ano tēra. No re ngā ma te nunui o te wā, e rere koutou. E rere koutou tomo ki atu rā te matapi o te rangi, i rere koutou rarau mai rera. O te ano rā, kai te ao tangata karanga mai tātou. Tātou i Aotea roa, o te ano te waipau na muraki ware kauri, e no o tau mai nei i raro i te rāui, tēnā kōki mai rā, ko tērā ngā rara a koronu. Kōki mai rā, te uruta ki runga i a tātou. Ea e kupu i tuātu o te ano o aumaru tātou. Te ano o mai tātou, i roto i ngā kawa me ngā tikanga o tātou mātua. Tamariki mā a tātou mokopuna katoa, me ngā mokopuna katoa no roto i ngā Kōhanga. Tēnei rā te mii, tēnei rā te aroa te tuku wake nei. Kua tai ki tātou ki tēnei kaupapa, i tē rātou. No re nui ngā akoranga, e nui ngā tau. Ana kua akona mai i tē rātou. No re kia tau tonu rā tātou i roto no i te aroa noa. A kura i rā a ngā mii mo tēnei wā, o te ano ko te rau aroa tēnei te rere atu nei. Ana ki tēnei o ngā uri o mā tātua o ngai tu oe, ta uri tēnā koe, te whakapā mai nei. Tēnei rā ko ngā Kōhanga oroto ana mai o tēnei takiwa, te mii o te ano te mai o ake nei, tēnā koutou, tēnā tātou. E wai. Whakapuke ai ngā ngaru o te moan, e kai nei te aro a ki aku tau, wakainona e ko riponga a ki runga ki ngā iwi, e hau pakiro, e maro i te wenua, te aro a wakatina natia, e kupu toi wai o tia i o, e waka oe i te motu nei e. Mauri ora kia tātou kotoa, a kai a koe tau. O te rā tēnei te whakahoki atu ai te tani, te reo aroha ki a rātai kua mini atu ki te po e taku pāpā e Rauru. E kore te puna aroha e mimiti ki a rātai, nā tapu wā i takahia e rātai, e kore nei e mō nehu. A hoi anō ko tātou tēnei, e whakatutuki nei nā hia i nā wawata i nā moi a o rātai mā, e taku pāpā, e aku whāia, a tamari e ki a tātou tēnā koutou katoa. Nau mai ki tēnei āhuatana o tō tātou nei pare me ona pau e whā, a tāwharau nei a tātou te Kāinga o te Kōhanga Reo. Ki konei tātou whakahui ai, ai runai te arohanui. Runai te arohanui ki o tātou nei tamariki, ki o tātou nei mokopuna, o tira wā tātou nei kuia kau mātua. E noho taratahi nei ki o rātou nei Kāinga no reira, e mōrena atu nei mātou, tātou ki a rātou katoa, tēnā koutou ki ora tātou. Ahoy anō te whānau. Kia kaua tātou e noho roa ki roto i enei āhuatana, enari e tautoko tunu ane nā mihi ki tō tātou nei kini, a kini tū Heitia pōta tau te whirowhiro. Wene hoki rā te tau tuarua, ko kore tātou hei te haere atu ki tō tātou nei marae ki tūrana waiwai ki reira whakanui. Tu iaia, me te tūkotahi, te tūtakitahi o nā iwi, o nā rōpū, o nā kaupapa katoa, te kōhau o te nira, e rani tō miro nei a tātou nei whakaaro ki te wāhi o tahi a, o tira ko tō tātou nei matua nui te rani i tērā. Nō reira, kia tāwharau tia tonu, nā manaakitana o te runa rawa ki runa iaia, enari hara mai tātou ki konei mo tētahi kaupapa. Ko te kaupapa ki te wānana i te āhuatana ki tō tātou nei reo, me ona tikana katoa i roto i te āhua o te kaupapa o te Kōhanga Reo. Nō reira, e te pāpā, ka waihohi aku whae mo tēnei wā, enari ka huri tō tika atu ki a koe. Tēnā whakamohia mai atu, e mohi ana te iwi, me pono, e mohi ana te iwi ki a koe, me o mahi nunui, o tira o teina o tuahine
o tuakana, ko kautai tēnei e kōkiri ana i te reo, i nā tikana, i nā kōrero tā uki, o nā wānana, pupuke te wānana, nō reira e te pāpā, mo tēnei āhuatana e noho nei tātai, te korona e pēheana tō noho, o tira e pēheana nā iwi nā whānei o roto o Aotea o Taranaki whānei. Tēnā koe, tēnā no tātou, ana me te tika oki, e kone oki akutua ine, ana ki te tai iau e tautoko mai ana i tēnei kaupapa. Te ano ki te pātai. Ki te pēa te no, e pai te no, i te mea ki taku wakapai no tērā, no ngā akoranga o tērā tau, ana kua aua mā aere te ngākau, e rei te mā rawa, engari kua tai ki tātou ki tēnei, ki roto i tēnei kātua auatanga no reira, e no o pai ana ngā wakaro i tēnei wā. E tino rā mo te iwi nui ka pai te pātai, te mea arai ki e āwangawanga nei, ara o ki mātou e āwangawanga nei kia rātou, ana ko ngā kui a koro i ke tērā, me i te o a tātou tamariki, nō rega kei reira tonu te āwangawanga. O te anō ki ngā kōreo kua tae mai, kei te pai te nui te nō mai, ka wakarongo rā ki ngā kōreo e pāna ki te mate korona nei, ngā kōreo kei te puta mai te kāwana, ngā kōreo kei te puta mai ngā iwi oki. Ka hatunu ngā iwi o konei, o te anō te motu, ana ki te wakarite, ana ki te tuku kōrero, ki te tuku pānui. Nā runga i tērā, nā runga i te kaa o ngā iwi, o te anō o te kāwana no oki, ana ki te tuku kōrero, kua aua mauri tau o ki te wairua. Nō reira ana, kei te mauri tau are i tēnei wā, tēnā koe. Ai, me te ahua noho o nā whānau o Wananui o Taranaki, e hara i te mea pēnei a mātou o tāmaki makaurau nei, e noho tōpū ana, e noho wāhi kotahi. Enari ko kau te ahua marara, tonu i te ahua o te noho o nā whānau, nō rei pēhia te ahua ki te tū hono ki a rātai, e tāi ai e tātai te rono, e pai ana rātai, kei te ora rātai, me rā tūmomo āhuatana. O ko titi ahuatanga ko tēnei e mahi nei tātou i tēnei rā, ara te hono ma te ipurangi, koe nei titi tino rau anga tino paira wātu, nā e hono wake ana rā te tangata ana ki te pātai, ki te pēa, tēnā whanaunga, e nui a mātou hui a whanau nei, ana ki kaua ki te rohe anake nei, engari e toro haere ana ki ngā whanaunga putanoa, a me te o ngā whanaunga kei te ao, no reira, ko tēnei o ngā huatanga, ara ko te hui arangi, ana titi o ngā tino waihangatanga tūturu, e painga nui kei roto i aia. Anore ko mātau ana ka kōrero pēnei, ma tata i arangi. I ku timata hoki e te iwi ki te taki karaki ai ngā pō, ana ka hui ngā iwi mā tērā huarahi. Ko i te o ngā kui kaumātua nei, ko a rātau mokopuna. Hoki ka hui atu i a rātau ki te wakahaere i te rorohiko. Me te mea nei kia mahara pai, e te kui koroheke, kei te tino mātatau ki tēnei ao. Nā, kei te mōhio ki te wakahaere rorohiko. Nō reira ko te rorohiko, e nei mahi nei tātou i tēnei wā, te uarahi a paira wāke. Ai, i tērā tau, i noho pēnea no tātou, e hoi, tō tuahina ruta. Ia māu e wānana me pehia tā tātou toro atu ki o tātou whānau, ana ko tētahi o nā kaupapa tuakana, ko te ātārani. Ka pona ki aia me nā āmai, me nā āwanawana nui, kei riro te wairua o tātou nei mahi, enari, i hono mai ia, ka tano mai ia, i te rākau maha. Ka kia he rākau. He rākau. Nō rei, i reira, i kite au i te huri o te ao,
I reira au I te miharo o te wātea o a tātou nei tino pau. Nā pau toki māro I roto I wā tātou nei kaipapa ki te pupuri wā tātou tika na pupuri te waira. Enari, I runa I te aroha nui, I tukuna tonu wērā kōrero ki te maria, me te harako Aotea Roanake, me pono taku kōrero papa. I puta ki ahi treiria rāno ki te ao, te kaipapa o te ātārani. Nō reira, e mohi ana ko koe hoki tērā, kei runa I nā reo, e tūhonohono ana I nā kaipapa pāpā ho katoa. Ko te reo irani o korimako tērā, kei reira koe, pūpuke te wānana, nō reira kōrero mai mo te ahua wērā momo mahi, e tuitui nei a tātou I runa, wēnei, kai pōhe tātou, kai riro te wairua, I wēnei ahua o a tātou nei mahi. Tika tunu tāu, ane, ko taua kōrero anō tēnei huarahi matua, te kōtuitui te tangata, pupuke te wānanga mērā kātu hōtaka, he wāngai hoki, he wāngai, ana pēne I te ātārangi, I tino painga mai I tērā tau ki te ake au, anō nei kei reira koe te tangata, kai roto I te akomanga, nō reira ana, e tino taonga kātahi tēnei, e kia no nā runga oki I te tino mārama, te aua o te tangata. Ana ki te tuku I au o kōrero, anō nei kei reira tonu te tangata kei te noho tinana a kēnei. Tātou ki a tātou. Engari ko te wānga I te tangata te tino pūtake, oe nei hōtaka pēnei, pēnei tēnei hōtaka e mahi nei koe I tēnei wā. Nā ka tūhono mai ngā kōhanga, kāre kore e ti atu o ngā whanaunga. Ko te tūhono te mea nui I te mea ki te kore mō tērā kāhua wehe rawa tātou. Nā kua ki te o ki au I ngā mahi o roto I Aotea, kāre kore kei ngā tōpito o ngā koanga o te motu, ana kei te waka ako tonu ngā kai mahi. I a tātou tamariki moko puna. Ina pō I te kōrero mātou ko Bronwyn, me te o ngā tauira, he wānanga tā mātou, ko te whakapiki reo o Aotea, mō ngā kaimahi me ngā wānau, o ngā kōhanga I hiahi ana ki te whakapakari reo, ana I pātai au ki te o ngā tamahine. Se o me pēa tō waka ako, I tēnei mea te kina. Ka ki ka tua ia, ka whakamārama, anei te hākina, anei ngā tohu. Kātahi, ana ka wakātungia I te wakāturanga no te YouTube pēr, e unga kei te kani, ana kei te rere o waiata. E poikina, nara te auaha o te tangata ki te waka puta, ki te wakāri pai a ienei mai. Kei runga no ake, ana. Nā mohi ai, tana tāhua tai au pēr koe, tana tā pai ki te hi koe hāre kia rono, kia kite I tō tātai nei tai au. Nō reira, ki o nei whakarapehia tātai ai, kei te noho raka tātai ki o tātai nei whare, enari, ko tērā tūhono tonu ki o tātai nei atua Māori, I roto ake, ai o rātau ake tai au. Nō reira, pēhea rawa pēr te kia rono ai nā mokopuna I te makariri, te mahano o te wai, te kirikiri, te kōhatu, te one, nā noke, nā nānara, nā manu, wērā momo mea. Kei roto I mō, tērā ahua tana o te whakapiki reo I te mea he reo, taku mōhio ne, he reo tōnā mea katoa. Ana, he reo tō ngā mea katoa, noko nā hoki te reo o te tangata, no te tangi o te manu, te hūnuku o te ngārara, o te pūngā were, te pupuhi o te hau. Tērā titihi āhuatanga nui, rawa atu ki a tātou ki te tangata Māori, tō tātou ka haki te haere ki te moana, ki reira hikai, noho ai, wānanga ai, ki te moana ki te awa. Iwi awa o ki mātou o Wanganui, tino piri tata. Koera te ahuatanga kāre e tāia e tēnei ara
roro i konei, ka re tāia. No reira, ka noho mai ko tērā titi wāhi, ka muke, te tangata, ka muke ki tōna ki tai ao, ana koera te wāhanga ki ngā tamariki, ki te mohi o rā tātau, ana i roto i ngā kōhanga, e wāno ka hari ki te mai māra, e wāno ka puta ki wau, e wāno ka hari a tātou tamariki mo kopuna ki te moana, ki te ngahere, ki reira tau ai, ki reira ako ai, engari ana, e kore tae te rorohi ko tērā, ara e tihi mea ka re tae. No reira, ko tērā huatanga kāroa ki a tātou i te mea, koe ra ke ngā akoranga, koe ra ke ngā akoranga tika, nā ki tāre a wānau atu, kui a mā, kaiga ko mātou ngā waine, ngā mātua, me ngā tamariki mo kopuna are tai ana ki ngā marae, ana ko taua akoranga a he nui. Koina ngā akoranga ka pātunu ki te tangata, ki te tamariki. Ana, i tae ke au ki mea, ana i kori mātau, ana e rā huatanga katoa. No reira ana, e wāhi tō te rorohi ko, engari ko te ao ka iaia ki ngā akoranga a matua nui nei. Ka pai, maharai i a mao ka taku hoa i te Kōhanga Reo, ka heria mātou nā tamariki o te Kōhanga Reo, kia mōhio ai rātou no hea te miraka, e hara no te pātara. Ka heria ki te pāmu, ka tae te wata, ka tiwhera te kuaha, ka tiwhera i te kuaha, pū! I rono nā tamariki te kakara o te hamuti o te kau. Koina, kore tae te rorohi ko tērā e wa. Oia no, papa, ko tētahi nā mea kore tae pē hoki, o tēnei wa tātai nei whaia, tō mai ia koe whaia Kahurangi, e kore tae e te rorohi ko etahi āhuatana, koina te pūtake, i hanaia, e wahine a tāhua pēnei a koe hei āwhina i a tātou. No reira, tēnā koe whaia Kahurangi, tēnā whakamohia te ki te iwi, ko wai koe hea hoki tō tūrana i roto i tō tātai kaupapa. Tēnā koe, tēnā tātai, tēnā koe te ngāni mau i timata tō tātai rei hōtaka i roto i te karakia, tēnā i te mihi atu ki a koe ki a tātai miki. Ko ai tēnei, ko Kahurangi Kawau tēnei, no te awa o Wanganui, mai te kāui maunga, e rere kau mai te awa nui, mai te kāui maunga ki Tangaroa, ko ai te awa ko te awa ko ai. No reira, e mai au, tata ki te 35 ngā tau, i roto i ngā Kōhanga Reo, i puta atu au i te hiwā ki te tāhuhu o te mātauranga mo te wāputo. Hei waka ki taku kete, kia hoki mai anō ki roto i tō tātou, i o koutou tātou Kōhanga Reo, whāngai ana ki aku mokopuna o te awa nei. Ko ai te tehi o ngā kaupapa kaimahi o te Kōhanga Reo, kai Aotea nei, mahi au ki te taha o tō mātou Tima, Millie, Charlene, me Bronwyn, me Rauru hoki. No reira, tēnā tātou. Tēnā tātou me tō tātou kaupapa wakahirahira. Tēnā koe whā, nā mihi nui kia koe mo tō whakataki nei o kōrero i tō pepehā hoki ki tō tātai nei kaupapa. No reira, e māramana koe ki te āhua noho o tātai nei pāna i roto i te kaupapa o te Kōhanga Reo. Nā katahi anō ko Papa Rauru tērā, te kaupapa o te whakapiki reo. Pēhea te āhua tērā kaupapa i roto, e kainā kautia nei ana i wā tātai nei whāna, e hiakai ana rātou ki te ako i te reo. Me nā tikana? Ana, kei te hea tātou. Mātou katoa ki te ako i te reo. Aha koa te papa,
mā runga I te rorohiko, ki te kāinga, ki te moana, ki te awa, tino nui te hia ki te ako I tō tātou reo. E tehi kei te noho mātaku, nei ka he, ka puta mai te awanga te mātaku. Engari ko te mea nui, e ki mai aku kuia ka raua, me kōrero. Nei ka he māku koe hei awhi. He mea nui tēnā, aha kua kei te noho tātou I roto I a tātou kāinga, I tēnei wā o te mate uruta, ka rongo au ki aku tamahine, te tehi no te kura kaupapa Māori o te pihipihinga ki Taranaki, te tehi o te kura kaupapa Māori o Tūpoho ki Wanganui nei, rātau katoa, me ngā tamariki mokopuna I puta mai I runga I ngā hōtaka. O te reka ki te rongo ki te rau e rere ana. Mai enei tamariki mokopuna. E ka mōhio mai I te Kōhanga Reo ke rātau. I tipi wake rātau I roto I te Kōhanga Reo, ka whai rātau I te kura kaupapa Māori, te ware kura, ko te tūmanako ai, ka tū tō tātou ware wānanga ki Wanganui nei, ki Tūpoho. Hei e moi tēnā, e moi a tēnā. Ki te kore ngā moi a me pehea, tātou. Engari me whai tonu I tērā ara, kia ora tonu tō tātou reo. Ai, ora ana te reo I muri au ne, tani ana te momo. Tērā momo reo, e marama ana katoa nā kuia nā karaua ki tērā momo reo, te tani o te mokopuna. Engari, taku miharo ki a kōrua. Mea tātou pakeke, a tātou kai mātua, ai, kāre rātou, ka hoki au tērā kua, kāri tino rata ki enei āhua hanarei, kia tano hia o rātou nei whakāhua, kia kitea rātou e te ao, aha kua kāra rātou e mōhio ko waikei, I te mea kāra rātou e mōhio ko waikei tērā taha. E rauri, te pāpa e rauri, haha I pēnei rawa tō kapo I tēnei rauimi hei orana pia mō tō tātou reo. He māmanoi o te kapo mai te mea me pēnei mai te kōrero. I kitea ko ngā hua nui o roto I tēnei ahuatanga. Me te mea nei e māma, e kitea te ngāwari o te hono atu. Kia pēnei mai te kōrero. I te tīmatanga o I te marama o Poututerangi o tēnei tau mai e. I tīmata I a mātou te whakapiki reo o Aotea. Nā, mo te unga kua ua pakari are te reo, ara ngā kaia ko ngā kaia uina me ngā tāngata o te kuanga wānau, o te Kōhanga Reo, e mai ana I te tohu aratua rua me te wakapakari. Nā, I wakaritea mai ko tētihi wōtaka wānga I reo ko te whakapiki reo o Aotea te ingoa. Nā kanoa mātou ki te wānanga, me pē ea e waka akona ai te ōtaka nei. Nā kei te mōio mai te waru, me te waru I te ata, taino atu ki te rua toru karaka I te ai mai te mane ki te praere, kei ngā kōanga ke ngā kaima e me ngā kaia. Ko aua tāngata anō, e wai ana o te nuingo aua tāngata rā, kei te wai ngā tohu aratua tai, aratua rua me te wakapakari. Nō reira, I wānanga mātou, ko Bronwyn mā, ko Kahurangi mā, me pē ea te uarai, ai wāngai, I te unga nei, kāre tai te wanga I te waka, te wakako me te tiaki tamariki. Nō rei puta rā te wakaro mea roa tu rā ki te auroroiko. Nō rei koe I pērā, kau kei te pērā. Nō rei te pō tūrei
Wene rei me te taite, mai te ono ki te whitu i te pō, a koe ra tā mātou mai e ono pēnei, marunga i te rolohiko, kua taia ke ngā kaiako, ngā kaiawina o te anō ngā mātua ki te kāinga, kua kai kea tamariki mau, kai te kaitonu i tērā wā rānei, ana kua tau, kua wātea anō, te wānau ki te ako. Ana kua uru katoa mai ma te rolohiko, ana katai ka timata ki te wakaoko pēra, tūrei wenerei taite, ono i te pō ki te whitu, ana e māma, ana kei tō kāinga koe, kai muri ngā mokopuna pēra i tāu, ana e mahi ana i te mahi ata tamariki, e te hika te mātaki taki pō ka wakata, engari a māma pāpā ana kua wātea, ana ki te wakapakari reo, ana koe te whainga o tēnei āhuatanga. Ai, te ahua nei, koe ro rautaki reo, wana tātou nei, koe ro rautaki rauora reo tātou. Ka hua tiro ai ki tēnei momo āhuatana, nā rawa, nā rauemi, e puta ana ki te ao hana rau. Engari, i etahi waka whakaaro ake au, pēhea no te taha ki te whakarau ora i nā kai whakaako pēnei a koe papa, pēnei a tō tātou papa a ruka, pēnei a tō tātou i a ruta, pēnei te whāna, hod, a rua kerema, a papa timo, te whānai i te puna o te reo, te whakaora i taua puna hohonu nei, ai, nā kuia, ai, enari, ko te nuina o te wā papa taku whakaaro a ko koutou, kei te tuku, mate noa e ki pia, aroha mai, enari, mate noa, enari pēhea ki o nei whakame pēhea, ai, paiwen, enari ki te tiaki, ki te poipoi te i pēnei, nā kaimata pēnei nā mea i a koe e kaha nei ki te tuku i tō tātou reo, i runa i te utu o te aroha, ne, o tērā. Hea whakao pēhea tā tātou manaki a koutou. Ko te tuku me te wāngai, koera te oranga. E oranga kai roto. I te kore, ko takoto kua mate. Ko te tuku me te waka ako, me te wāngai, e oranga kai roto. Kare kore ka pēra te kōrero a rua kere maa. Ko tauarite, ki te kore he wai ora kai roto. E hau ora kai roto ki te tuku atu, ki te manakia ki te tangata. Nō reira, ki te kore ko takoto noa ki te couch. Nō reira, koeira. Te Māori o tērā whakautu, papa, te Māori rawa o tērā whakautu. Ai, ki te kore tātou, hikoi i tō tātou nei reo, e kore ia e ora, e kore ia e ara. Enari, e whakahurangi mārama nā hau, nā mea pēnei a papa, e hieheti ana i te iwi whānu, e hieheti ana i runa i nā pai, e hieheti ana i nā huinui, e hieheti ana i nā wā karakia wera momo. Hea te kaupapa nui ki ona i tāna kohanui kia tātou i roto i te kaupapa o te kohana me te whānau hoki, ki te āwhina i a tātou i runa i tēnei huarahi. Rauora reo nei. E whakaaro au ki rātou mā koe he atu. Taku pono ki rātou. Ki te arehia mai tātou. Ka mōhio ki te kore a Rauru mā, ki te kore a Ruta mā, ki te kore a Ruka, a Rua Kere, Auntie Piki, Auntie Barb, e ranga pau katoa o ngā Kōhanga Reo, ki te kore rātou me pēhea mātou. He honore tēnei ki te no o ki wainga nui i te Kōhanga Reo. Me ngā taonga kai roto. Tēnei wā i rungo au ki tō tātou wāri ki e rāranga hiana nei. Te kotahitanga, te hononga, te wānau tangata, te wakamana tātou i a tātou. Ka rungo au ki te mana reo.
ka rongo au ki te mana o tūroa. Te mana tangata, te noho te ahi kā, koina te tehi o ngā whakaro I te wai whakaro au mo te mana tangata te ahi kā. Ki te kore, te hunga e matatau ana, ki te kore te hunga e awhi kaha mai ana I a mātau o te Kōhanga Reo, pērā I nei nā. I rongo wau ki tēnā kōrero ka mate mate. Ka mate mate haere tō tātou reo. Kauri au I hia tēnā. Tōku nei hia, aku mokopuna kia tipu ake I roto I te reo. Te reo o Aotea, ka tahi anō, kei tēnā kaupapa o whakapiki I te reo, ka rongo ki ngā kupu o tō tātou awa, tō mātou awa nei, ka ora anō, ngā wakatauki, o ngā tipuna o te awa nei, ngā tipuna o tō tātou maunga taranaki, me ki o tātou maunga o ruapehu tō riro. Nō reira, koina ki te kore, me pēhea mātou. So he tino mihi, he tino aroha tēnei, ki koutou katoa e Rauru, e te tūngani, tēnā koe. Tēnā koe tahuri. Ka pai. Kāri tuatu I tērā e te pāpā, he mihi nui ki a koe. I runa I nei awhatana wa tātai nei kōrero, e ki tāna koe, kāre koe, e hia ki awa mihi a koe, nari anei mātai, a te kaupapa, o mokopuna, o tuahine o whanauna o aharane e mihi nui ana ki a koe I runa I tō kaha. Te kaha a tō whānau, Aotea me taku waimari te tūtaki atu a ki tō koutou māma. Ki tō tātou nei whamere. A me te whānauna tana ki wāna nui hoki a tātou e kore nei e momote no reira. E te pāpā tēnā rau atu koe. E mōhio tōnana, he nui o mahi. No reira, e hare te mea hia ki te pupuri roa I a koe. Engari, ko te mea nui I waimari a mātou ki te whaiwahi atu ki a koe. A ki te kōrero tahi. A ki te whakaoho. Ai wa tātou nei whakaro, mo pēhea te rawa ki tēnei. Ka hua katau ki au anō. I te mea ka haere au ki aku pākeke ki te pātai mo te hanarau. Nō reira, ko koe tongi tētahi o nā tohuna reira e te pāpā e mihi ana. Kei te whakaro au, mena kei konei tētahi. Nā, e kao. Koina te ahua te hanarau, ka huri te wīra. E tuahine kia, ki tō tākoutou mokopuna kia shai, koe no te awa ne, e kore e āhei ana a te hono mai kia tātou I tēnei rā, no reira. E aroha ana ahau, ki tēnei whānau a te atua, he whānau ko tahi tēnei, taku koa ko au tētahi o tēnei whānau. Oina, kei konei wake tamariki, kata ana ki ai. E hara I te whakamā, Engari, he whakanui I roto I te wairua o te whakaiti a te pāpā. Tēnā koe, he mihi anō, he kōrero whakamutanga anō, wāu I mua I tā tātou tuku I a koe e te pāpā. Awana ka tika o ki rā, ke mi atu rā ki o tātou kōanga puta noa. E mautonu nei ki te reo, e taki ake nei ko ngā mai, kei mua I te aroaro. Te anō te kia piki te ora ki runga I a tātou katoa, koe ki te kupu matua mō tēnei rā, kia piki te ora ki runga I a tātou katoa. Oe no e kui mai, koro mā, kei ngā mātua, kei a tātou tamari ki moko puna, kia tau atu rā ko ngā taro, o te ngā wairua ki runga I a kōtau, ki runga I a tātou. Oe te anō kia koe, e tauhiri tēnā koe I tō kaupapa, te pai o ki o te kaupapa nei. E kaupapa tū ono, e kōrero, e rāo nei tō tātou reo, he katakata kai roto, e rā huatanga katoa a tātou a te iwi Māori. Koe nei, ko tātou tēnā. E wāno ka o kawai ngā kōrero, e wāno ka o paki ai ngā kōrero.
Me are a o kawara o pakita wa ko tai. Anu le kami kia koe me tō wānau. Ai wānau ka au ki te kōrero I te reo. Ko taura e tauri. Taku I roto I ngā tau kua ipa, mā takitaki a ko taurunga I au kāta Māori. Oh, pai. Koina, ko te wānau tērā. Me ana piki, me ana heke. I kite a te Māori. Rawa, o tō koutou ao. Engari ko te ki te reo, me tō wai ne oki. E miha ke ana ki aia. Hapua no iwi ke, a hurea ke. Nā rāra ko te reo kai roto I aia. Tōna ngākau, tō kōrua ngākau nui, ki te manaki I te reo. Tuku na katoa tuki a koutou tamariki. Nā ki te ako ngā tamariki ka pi ake. Kai runga I ngā mai a pua ka wakata o ki me rā huatanga katoa. Nō reo ko koe tō wānau. Kore tāia te reo ki te ora ma te unga tupu take mā ngā kaumatu anake. Ki te kore e tuku, ana e kore e ora. Ki te kore o ki e tuku I te reo, o tia no, ka ua maweweo ki te tangata e o ki atu ana ki tō pātai. Ana e oranga, mo te reo e oranga hoki mo te kai tuku. E oranga hoki mo te kai tuku. E oranga hoki mo te kai pupuru. I te reo. Nō re kia koe me tō wānau. Me tēnei hōtaka kia piki o ki te ora ki runga I tēnei hōtaka. Huri no ia tātou pai mārire. Pai mārire. Tēnā koe, pai mārire papa. Nā mihi nui. O tira e te whānau. Koira tērā ko tō tātou nei papa ko Rauru Broughton. Whaia Kahurangi. Te rawe o wērā kōrero. Te pai o te wairua wērā kōrero. Ka whakapono ai roto I tērā ahua. Ai. He rono anō te reo. He rono anō te reo. He hauora anō tōna. Nō re, waimari e tātou ki tō tātou papa a Rauru I tūhono mai ki a tātou I tēnei ata. Mea hoa. Tukuna mai te hao te ora ki a tātou, ne? Whakahirani. E whakatā, e kore tātou e whakatā I te iwi. E kore tātou e whakatā. A koe nei, ka kōrero whakawhitia te tātou ki kaupapa. Ke kōrana tātou mo a tātou kaupapa. Ako. Kei te pēhea wa tātou kaupapa, ako I te kaupapa o te Kōhanga Reo I roto a Aotea taranaki whaia. Te toko maha o ngā akonga. Ko nei, kei te hea kai. Kei te hea kai. Te nuinga ko ngā rangatahi ni. Kei te hea kai rātou ki te ako. Ki te mōhio hea hate whakapapa o te Kōhanga Reo. Nō whē te Kōhanga Reo. Ko wai te Kōhanga Reo tuatahi o Aotea nei. Era pātai katoa. I te rā wiki, I te rā atu wiki wānanga mātou, I te rā kaupapa mo te koro wai. Hea hanga kaupapa papa tuatahi, hea hanga wawata, hea hanga mga kaue wā, hea ha te wāriki, e rā momo āuatanga katoa. Kei te hea kai te wāna o Aotea kia mōhio ki te whakapapa o te Kōhanga Reo. Whairau atu tēnā ki au. Kia kore ngaro, kia tū kaha tonu I roto I te reo o tātou, mātou nei kuia, kau mātou, Auntie Mate Kāma, Koro Renati I tāpa ma, Uncle Henry Bennett ma, Uncle Morvin, Simon ma, rātau ma I hoi tēnei waka I mui a mātou. So, kei te hea ngā akonga kia mōhio, kei roto I te kopaki te ara tuatahi, te ara tuarua. He kaupapa anō, kei roto I tā kai matua, kia mōhio I te tuatahi, hea hata papa o te Kōhanga Reo. Te wakapakari, tino rangatiratanga. E rā momo aka ngungu katoa, e hea mātou rangatahi. E te hiunga Pākeke hoki, hei te ako tonu au, mai te ao ki te pō, kari au ka noo au I te ātārangi I ngā wā kātua. So, Ka pai, he mea pai tērā I te mea me hona te tātou ki a Bronwyn, tēnā koe Bronwyn, nā mihi nui ki a koe, kua tai ki tō wā, e piti ana te rama ki runa I a koe, kei a koe, whakamui atu ki te whānau, ko wai koe no hea hoki koe o te hoa.
Tēnā koe, tahuri. E ngā tā, e ngā reo, e ngā iwi huri no, tēnā koe te kato. Koe a tēnei, ko ngā Kōhanga Reo o te rohe o Aotea, te mihi kawaki nei I tēnei wā taimaha nui. Tēnā tātou I te āhuatanga ki ngā tini mati, ko weturangi tia, ka nui rawa te tangi o te ngākau kia rātou ko hoki ake ki te ao wairua. E ngā kirimate wānau, pane koe a tēnei, ko te rautapu o te aroha ka takia, ki rungi a koutou, ko ngā wakaaro atu wai, me tau tika ki rungi a koutou I tēnei wā pauri. Kia tau hoki ngā manaakitanga o te atua, ki rungi a koutou, haere ake nei. Kei ngā Kōhanga Reo o te rā, te wānau nui tonu o ngā Kōhanga Reo Putanoa, mauri ora kia koutou, e kui mā, e koro mā, e mihi ana, tainoa kia koutou ngā mātua, ko te mai moa o te ngākau, o koutou rawa, ko ngā tamariki mokupuna, kei ngā māpihi taonga mauri tū, te ora kia koutou. Nā reira ko ai tēnei, he uri tēnei no roto mai o Aotea, me tainui anō hoki, ko Bronwyn Heitia tāku ingoa, he kaupapa kaimahi au, ahau ki roto I te rohe o Aotea nei ki Wanganui. Ana ka tika tā tahuri, ko tā tātou kaupapa kōrero I tēnei wā, ko te tākai matua o te Kōhanga Reo. Ai, ka pai. Nā reira, kia au nei, he kaupapa hei wakako, hei wakangungu, I ngā āhuatanga me ngā tikanga o te ao Pākihi, hei wakahaere tika I o tātou Kōhanga Reo. He kaupapa he hiki, hei hāpai I te hunga, e hiahia ana ki te wai mohiotanga, me te wai pūkenga, kia pakari hoki rātou I roto I ngā mahi Pākihi, ngā mahi wakahaere, me ngā mahi tūro. Kia rā Ka pai, e hara I te mea, e hiahia noa hana kia tuku I a koe kia kōrero a Bronwyn I te mea, ko koutou ki te pūtake o tēnei a whakaatira. Ko tāku noa he tui haere, no reira tēnā rawa atu koe, e mihi ana ki o Kawau I rangatira, mihi hoki ana ki tō pepeha, e whakatau nei I te whānau ko Waikoi no hea hoki. No reira, ka hoki pērā no tātou whānau, me mārama I te tuatahi, ka tahi tātou ka mōhio ni. No reira I runai tērā āhua, ka māwhiti reo tātou, ka kōrero Spanglish mao ko Bronwyn, I tēnei wā, kia pai ka tātou kōrero. No reira, whānau, I kōrero tātou, we spoke over the last few weeks about the different kaupapa of Kōhanga Reo, ngā kaupapa ako, our learning courses. Mai tō tātou tino tohu, te tāna o te tohu whakapakari no ranatiratana. And then we've kind of, we had te ara tuarua yesterday, te ara tuarua, and a little bit of te ara tuatahi, and also te ata raukura, te honona, te pūremu tana, te pūremu. Go look that up in the dictionary, haha tēnei mea te pūremu, o te Kōhanga Reo, me te ātārani. But Bronwyn is a tētahi o ngā pauārahi, tētahi o ngā pauako, o te tākai matua. Okay, te tākai matua. Te tākai matua, te tākai matua. Is it the boring parts of the kaupapa? Boring? Is this kind of like, what is this? The back office business? What? Give the whānau the guff. What is it about? It is. It's there's always lots of excitement in this program. So te tākai matua o te Kōhanga Reo is a business administration and technology program. So it's NZQA accredited at level 3 and level 4. So the akunga, it provides akunga with the skills to prepare them for further study, tertiary study, helps build their confidence, skills to progress in higher education or into a career, namely the Kōhanga Reo. And it so the skills they learn in the program are relevant to them and are relevant to the Kōhanga Reo they're affiliated to. We also get into some business management, financial management,
budgeting, tax, and yep, it's exciting. It's a really good, so the ākunga will learn, you know, how their affiliated Kōhanga Reo operate, and how, you know, they need to be part of that Kōhanga Reo whānau to ensure, yeah. It's actually, I think some people take it for granted a little bit, you know, I suppose the joking aside, that people take it quite for granted, because so much of, you know, how smooth our Kōhanga Reo run is dependent on how well the front office, we might call it the back office, but actually it's the front office. You go to a Kōhanga Reo, most of the time we tūtaki te wāhi whakauru is usually where the office is, where you do all your signing in, where you catch up on what the pānui is for the whānau, what are the latest notices that come out, and joining together ngā mahi a te kaiako, ngā hiahia o te whānau, and let's face it, ministry regs, IRD, accountability. Hey, koene te pau tuatori. This is the third pau. There are 4 paus in our kaupapa whānau, go and check them out. But the third pau is our accountability and transparency around our kaupapa, and that crosses the whole lot, not just te reo and all those things, but this part of the process. So can you just tell whānau why is it important that we get this right? Yeah, you know, we need to, like most of us, Kōhanga Reo is like our home. It's we've been brought up in it, and you know, just like you in your home, in your own whānau, you want to make sure everything's in order. So I think that's the importance here with our Kōhanga Reo. We want to make sure everything's in order. The back of the Kōhanga Reo, the management, the financial systems are working, ensuring that we've got good financial records, being able to, you know, we have to learn how to communicate with each other, how we display manaakitanga. So the program covers all that. It covers, you know, we get to learn about how Kōhanga Reo came about, the kaupapa of Kōhanga Reo, the organisational structure, right through to our district officers, our district tari and their role, how they support Kōhanga Reo within their rohe, through to your own purapura, and right down to your how management works in your own affiliated Kōhanga Reo. So there's lots of learning areas in Tākai Matua to help those who want to really, you know, assist in helping that whānau to operate their Kōhanga Reo. Ka pāgana, just told my pulling our whaia Kahurangi in here, because you've touched on a few things there, Bronwyn, about, you've said, you know, some of these terms might be foreign ki etahi o a tātou whānau who don't really understand the bigger picture of Kōhanga Reo in terms of what is a purapura, what is the district office, what is the, you know, the kaupapa perspective, I suppose, when we're trying to advance tō tātou nei reo me ona tikana as te iwi Māori, as te iwi Māori. Nō reira, whaia Kahurangi, in your experience, I suppose, around the kaupapa, and it's probably just the same question as Bron. How important is it that we kind of get this right, and how does Tākai Matua support that getting it right through our accountabilities and stuff? I've always worked on the model of the marae. I've always had the front-back model. It works. And we know without each other, without the back, without the front, where would we be? I've always had that whakaaro within our Kōhanga Reo. Our mokopuna are our focus. And we've got to make sure we've got the right systems in place to ensure that they are looked after, that they are fed, that they are embraced in our
in our reo. They are embraced in our Māoritanga. They are embraced in our iwitanga and our haputanga and our wānau. And we need to work together as one to ensure that. We need to make sure that we're accountable, that we are pono to the kaupapa, and that we do follow the systems that keep us safe. That korowai is strong around us. So tākai matua is important. Because, you hear it all the time. You can't bake a cake without the right ingredients. You need that front-back model to be strong. And the work that Bronwyn does with tākai matua and all the other training that she does too. That's the ingredients. She's very much part of the ingredients of making sure that front model is strong. And I go back again to, our pai kei rungi o tātou marae. And every pai has a rangatira. And, so, we've got to acknowledge that and pay tribute to that. But it is about the back front model for me. It's about the marae model. It's about what works. And I don't understand why we look for other models when we know that our model works. Ka pai, that's great. The other thing that another kupu that you used there, Bronwyn, was pura. Now, people might not have understanding of what a pura is and how that works in relation to our Kōhanga Reo, and especially, and how that might relate also to tākai matua, and how that is interlinked or interconnected into the kaupapa of the Kōhanga Reo. But what is the role of pura and how is it important? Pura here in Aotea, a pura cluster of Kōhanga Reo, usually around in the same area, who come together. They meet monthly, and they're really there to support each other, to support those kōhanga within the pura. They help also with the training. When ākunga enrol on any of our programs, their own Kōhanga Reo wānau and their pura are probably their biggest support to help them with their mahi. Yeah. And so I suppose the other thing that is good about our kaupapa, our learning kaupapa e te whānau, is that and we've said this before, you don't do it alone. No. This is not a who gets a A+ or A- or you are D fail. It's about everyone succeeding, everyone achieving, everyone getting to the end, everyone reaching the goal. It's not what is about you, but it's not. We do it all together. We do it all together. No reira. I do have another manuhiri that I'm going to try and squeeze into this little segment of ours. Engari, Bronwyn, a ka waihopea he kōrero whakamutuna mau in terms of tākai matua. I think we've given people a good idea of what tākai matua is in the sense of what role it plays. Obviously, there's a whole lot of different bits and pieces that each role has. The tools of the trade, I suppose. And just to give whānau once more, to just reiterate why it's important. Why do we need more? Why do we need more people jumping on to tākai matua? And then how, I suppose, they can kind of, maybe not get a hold of you, but if they want to make contact, the ones from all over the motu ringing you up, but how can they make contact? I've got an 0800 number here, so I got you, Cass. So, just to give us a bit of an idea of why it's important. Ka pai. Kia ora. And just like Tahuri said, ko te pau tuatoru,
kia tūtika, kia tūpono, we need to be accountable. We need to be accountable to each other, to our mokopuna, to our Kōhanga Reo wānau, ki te atua hoki. So that's where Tākai Matua will help with that side of the operations of Kōhanga Reo. They're helping us to be transparent with our management, administration dealings. So if you're interested in Te Tākai Matua Te Kōhanga Reo, enrolments for next year open in October of this year. So reach out to your kariarohi, your district office, and I'm sure they'll be able to help you. Kia ora rā. Ka pai, whaia Kahurangi he kōrero tāpiri wau ki wā Bronwyn. He toko au I hana kōrero. Tau toko kāpua. Nau mai, hara mai. Hara mai ki te kōanga. Ka pai. Hoi anō, e aku whaia I te tahine, e Bronwyn, tēnā ara wā te koe. Mo e nei pito kōrero. Tiku nei e koe, ki o tātou nei whānau e nohona ki te wā Kāinga. I forgot to ask, Rauru, have we had our vaccination? Bronwyn, have we had a vaccination? Ka engari, I'm going today. I've got an appointment today, so I've had a big long think about it and I'm going. Yep. But what did you, sorry to put you on the spot, but what made it, why did you have to have a think about it? Just to share. Probably the mokopuna, my own mokopuna, and our kaumātua kuia, because I'm around, a lot of vulnerable people. I'm around them all the time. They pretty much did it. When it first came out and we learned about this vaccination, we were a bit worried, but we're thinking, because we're around our mokopuna, that did it. Just thinking about the mokopuna. Ka pai, pērā noa hau. Pai Kahurangi pēhea koe? Ori te taku whakaro ki a Bron. Engari ana, kua mai kua heaha te kupu mo te te mea tuatai. I've had my first. Just waiting now for the second. Ka pai, o tēnā kōrua, e tō wai ana I ngā mihi kia kōrua, e mihi nui kia koe Bronwyn mohi au, you love cameras, I know that you love being in the spotlight, and I'm sure there'll be a comments, there'll be, I'll have to do something for you, no reira, kaua e maharahara, I'm sure you think of something I can do to āwhina ia koutou. I am looking forward, hopefully, that we can come down to Aotea and kōrero to our queers and get a hold of all those queers and have a yana, have a kōrero with them about our kaupapa I mua I tā rātou wehe atu. But, given the current circumstances, we can't, but looking forward to our 40 years. Looking forward to our 40 years. So, e mihi ana kia koutou. He kōrero whakamuta no whai Kahurangi mā pēr whaka oti tēnei wahana mō tātou? O tēnei te mihi atu ki te hunga e mā taki mai. Tino nui te aroha o mātou o Aotea ki koutou mā. Noho au haumaru, I roto I o koutou kāinga I tēnei wātou mā. No reira, nei te tehi waiata whakamutunga mā tātou. Tēnei waiata I tito tō tātou kuia o te Kōhanga Reo Antipiki. E waiata manga tamariki ki te ako I te huarere o te āhuatanga o ngā huarere. No reira, kei te whiti tērā, kei te uara nei, kei te pupuhi te hau, kei te kapua, kei te wera, kei te patapata, kei te makariri aue, kei te wera, kei te kopatapata, kei te makariri aue. No reira, mai ia Aotea nei ki koutou e mā taki mai, tēnei te mihi atu, tēnā koutou, kia ora mai tātou.
Tēnā rau atu koe whae Kahurangi o tina kōrua tahi. Tukuna no nā mihi kia papa Rauru, te whānau whānui wā tātou kui a karau I te rohe o Aotea. Tēnā kōrua, tēnā koutou. Nā mihi, ka kite. Ka kite anō. Awesome. Nō reire te whānau ai, koina wā tātou nei mā reikura. Nā reikura pēr o tō tātou nei kaupapa. I roto I tēnei ahotana o te Kōhanga Reo. E te whānau, we're just going to kind of carry on. I know it's 10:35, but just want to kind of carry on and grab onto a little quick kōrero with tēnei o tātou, ia Megan Fitzpatrick. E Megan, tēnā koe. Oh no, I can't hear you. Oh, you might have to jump out and join back up with your mic. So we just join up your mic as part of the thing, as part of our live stream. And they talk so far. And ka pai. Nō reire te whānau, while Megan does that, e te whānau, we'll just wait for it to return. Engari, e mihi tonu ana ki wā tātou nei manuhiri I tēnei rā. Awesome one we've had with Papa Rauru there coming in ki te kōrero. Hang on. Ka pai. Papa Rauru, e kōrero ana mo ana mahi ki te whānau I te reo me nā tikana ki o tātou nei whānau. Me rā hotana. I do have a little kōrero here. Mai tētahi o a tātou nei papa e kōrero ana mō te āhua ki nā Kōhanga Reo o Wananui. So maybe we'll just go to a quick little, and this was, I suppose this was the korowaitana that we had down in Aotea, and what a beautiful korowaitana it was. Nō reira, anēnā ko John, ko Papa John, hoka tēnei. Me ana kōrero mō nā Kōhanga Reo o Aotea rohe. Nō reira kia huria ki tātou ki tēnei whakāturana. Tēnā koe e tama. Pai te tūtaki anō ki a koe. Roto wā mai te tūtaki ngā kei tō mātu nei marae o Aotea ro ki taua korowaitanga I taua. Ko ai tēnei, ko John Hooker tēnei, he uri au mō Ngāti Tū o kahu I ngā hapu katoa I roto ngā ruihinirangi ko tātu nei iwi, I roto te rohe whānui o Aotea. I kaupapa miharo tēnei, te tau kei te heke mai, ka huri tō tātu nei kaupapa ki whātakau. Whātakau tau, te tau kei te heke mai. Miharo rawa, ka hokinga mahara ki te tūwhiringa o ngā Kōhanga Reo kei Waikato I aua wāhi me ngā whakaro I taua wā hoki I tīmata ki roto Taranaki ki te tonga ko Auntie Tippy me Uncle Tom Rauru I tīmata ko ia he kaia ko nō roto titi o ngā play centres I taua wā, I tūwhera ia e Kōhanga Reo, wā orite ki e rā kei Waikato, kei waho ia hāwara, I roto tana... How do you know taua Kōhanga? Oh, well, kore he ingoa, ko tau me I roto te whare waka o tā rāta nei motoka. And koina Kōhanga Reo Auntie Tippy. The whare waka, the garage. The garage. Karate. And a muri ake ki tēnā I tīmata ai ngā Kōhanga Reo o te hāwara, o te hāwara, Tautu ki te rangi, Kete Marae, Hoani Pāpita, te Ramanui o Rua Pūtahanga, aua Kōhanga Reo Rongonui I roto Taranaki ki te tonga. A muri ake, I tīmata tēnei, ko Manaia, te Namu,
Ngā Kōhanga Reo taranaki I tīmata e rā o Okato, Hōtaka, Amuriake, Te Parihaka, e ka hoki ngā mahara. Pātakau ngā tau, a tērā tau, koinga, ki taku maumaha. So, e kaupapa nui kei nui tō aro aro. Tō tātai, tō tātai. Ka pai, no reira, koina tā tātai nei Papa John. Hoke, koro ana mo te whakapapa o nā Kōhanga Reo o Aotea. No reira, ka whakamātau no tātai, tēnei a tātai nei whā, kia whā Megan. Let's have another crack at the whānau. Kia ora, Megan. Morena. Oh, ka pai, kua mahi, ka pai. So we have officially finished the Kāinga Kōhanga Reo, but I just thought we could take this opportunity to have a bit of a talk around, I suppose, this is straight into it, anxiety, lockdown blues, whatever you want to call it, and all of those things that might be a bit concerns that people might be, and feelings that people might be having while in lockdown. Better to let the whānau, just a quick reminder, let the whānau who you are there for, Megan. Oh, kia ora koutou. No te tai tukarau hau, ko te raroa ko ngā pui tunu o kui wiwi. He māma hau, tōku toru aku tamariki, ko tahi te tino a tāhua, te piwhi, te mokopono o te whānau. Kei tairanga moana hau e noho ana, e mahi ana, he kai mātai hini nā roa hau. Nō reira, ka nui te mihi ki a koutou e mātakitaki ana. Kia ora. Ka pai, tēnā koe, ka mahara nā tātou e te whānau, I tērā nā taurua ki muri, we launched tamaariki. Ko mātou, ko tātou I haere, huri haere, Megan, arena tā, Carmen, te wamihia, ki te tīmata I tēnei kaupapa. And so it's been reignited, and we're just in the throes of pulling together a program for our whānau. So a tamaariki is looking at our tamaariki, special needs, they call it. There's many labels, many names, many terms, but we look at the individuality of each tamaiti in their own environment, in their own unique environment, unique tamariki in unique spaces. So, for Megan, what do you think some of the things that, I'm starting to feel it. Is it 8 days, 9 days? I try and say the day, what day it is, just to remind myself it's still a weekday. It's not that 7 days of Saturdays or 7 days of Sundays. It's still a weekday. So we have 5 days in a week, 2 days in a weekend. So Thursday, the 26th of August. How should people be where do you think people are at now after 9 days of lockdown? I think first off, it's really important to know that anxiety is normal and that we all experience it, and that for some of us it's a little bit, and for some it might be more. And I guess what I'm talking about here is just that general anxiety, or just those worries or concerns that we might sometimes just be overwhelmed with. And certainly, circumstances or events like this lockdown, or other things that happen in our life that aren't sort of, everyday stuff, can heighten those feelings of anxiety. So it's quite normal. Actually, it's very normal, and it tells us a few things. It says our brains are working the way they should, and that they're healthy and strong because they're there to protect us. And anxiety really says to us, oh, wow, something really weird or freaky or whatever's happening, and I just need to be on guard, really, and on point in case I need to do something that I wouldn't normally do. Anxiety comes when we start to think about those things a bit more and we start to worry. Anxiety is something where we worry about things in the future, in this instance more so, or we might reflect back to last year's lockdown and start just going over and over it. I think the main thing to think about is how can we just
be in control of what we can be in control of. You know, we can't control how it spreads or how it goes or what's happening for other people, but we can control what happens in our own home, and having that sense of control, i.e. knowing what we're going to do, you know. So it might be, yep, in the morning we have a routine. Kids might get up and get their own breakfast, or we might all agree that we'll have a quick whānau hui over breakfast. We might talk about what we're going to do for the day, and even if it's just that, do whatever you need to survive and not kill anyone or go mad, but that maybe at, say, 2 o'clock, we're all going to go out for a hikoi together as a whānau. So really just reassuring ourselves that even though we might not have control over what's happening outside our whare, within our whare we do have control. And just having a little plan so that our kids know what they're up to and they feel safe in knowing what's coming next, that we feel safe in knowing what's coming next, because we've sort of got an idea of how our day or how our week's going to roll. That kind of thing's really helpful in this time. But it's boring. It can be as boring as you make it, Tahuri. I doubt it's boring in your whare, that's for sure. And that's why it's important, you know, yeah, what are we going to do? Who are we going to contact in our whānau on Zoom today? You know, what nanny's living down the other end of the country, or auntie, or, you know, now's a good time to have those whakapapa conversations and get to know the stories of our great aunties and great uncles and those kind of things. So what's going to make our day not boring? You know, what are we going to do differently than we would on a normal Saturday or Sunday? You know, it's like, yeah, connecting with others, going outside, being part of the environment, going for treasure hunts, looking for special taonga. I mean, my kids thought shells, rocks, they'd come home with everything they could fit in their pockets, you know. But hey, that's really cool if it means we're getting outside, we're connecting to the whenua and to the taiao, that we're having a nice time together and not killing each other inside. And then we can bring those treasures back and do things with them and create things. And so go old school, you know. Read a book. Read a book. Yeah. Get the tennis ball out, play gutter ball, play knuckle bones with stones, teach your kids how to do that. You know, it's like have some time for yourself, if that means locking yourself in the wharepaku, hei aha. But just find time for yourself. Know when you start to think, I am going to kill someone. That's probably a really good indicator that you need a break. So practicing some breathing and actually even getting the kids, you know, say, okay, either you do some breathing with me now to help me calm, or I'm going to kill someone. So then do it all together. And there's so many cool things, YouTube clips, programs that can help us actually learn how to do that properly, but do it in fun ways too. There's kids yoga in Te Reo, which I figure if they can do it, maybe I could, I'm not sure. But there's things out there that we can do to help just mix it up, keep it real, but also feel like we've got some control over what we're doing in our own whare. Ka pai. Yeah, there's probably we would like to maybe, whānau, if you would like to maybe have some pātai, and maybe not now, but we will later on, as we find out through the levels what's happening, have more maybe of these online sessions with Megan and maybe Carmen when she becomes available. You know, it is hard, I suppose, with connectivity. I'm lucky that I can work online. And that I still have like almost like probably a busier day than normal now because everything is online. But there's probably a lot of parents who are stressed out because, you know, a lot of the brothers and all in our wahine, they're active workers, and now they're in lockdown with their tamariki. I suppose one of the things that I heard the other day from John Kerwin, super coach and rugby player, was planning ahead.
having things to look forward to. Is that you know, like you talked about planning, but we are in the now, and you have to deal with the now. Yep. But you know, you're going to get to the afternoon, you're going to get to the morning planning ahead. Yep, and it is about, you know, we don't need to be really structured, like from 7 to 7:15 we're going to prepare kai, and 7:30 to 8 o'clock we're going to eat it. It's more that, okay, for the morning we're going to do this, but within that we're going to specifically look at contacting Nene up in Te Taitokerau and having a kōrero with her. And then in the afternoon, yep, we're going to do whatever we're going to do normally and just let it be flowing. But at 2 o'clock, we're going to get the rugby ball or the soccer ball or the frisbee, and we're going to go outside and we're going to throw it. Or we're going to go for a hikoi around our neighbourhood, and we're going to count how many white houses there are or whatever. And I think if we can just, when things are calm for us as the matua, if we can even just write a little list of things or Google what some activities we can do at home and have those lists ready so we don't have to think about it. Because when we start getting anxious or stressed by the noise or the dramas or the fighting or the boredom, then actually we can go to that list and go, right, pick a lucky number and even rip them up and put them in a jar and let the kids pull one out or whatever, so that you're not having to think about it when you're anxious or stressed, but that you've got something to do. So you could do it on a daily basis, that plan, or it might be that, yeah, we might work up towards every day, depending on the age of your tamariki, is, you know, they help with the kai, and then by the end of the week, we're going to have a picnic somewhere or plan. Yeah, looking forward to things is really important because it keeps our focus on something positive, and we're not dwelling and thinking about, oh my gosh, what am I going to do, and how long is this going to be, and how long do I have to stay in this whare with these people, and that kind of thing. So yeah, really important. Ka pai, Megan. Thank you so much. I think that'll be that'll be enough for people to think about now. And if you do have any other pato, please leave a message on this broadcast, or go to our Tamariki Facebook page, and there we'll focus purely on anxiety and stress around whānau and our tamariki and our tamariki that are at home. So Megan, so just for yourself, how you doing, and how you did, and have you had a vaccine? Ai, kei te pai ahau, kei te pai mātou. I have my 21-year-old daughter and my 21-year-old niece who lives with us at the moment at home with me and my husband. And I swear sometimes 21-year-olds are as hard as toddlers. Anyway, so that's why I'm outside. And have I had my jab? Yes, I had my first one last week. So, and for me that was a process too. I had to just think about that a bit, and I also came to that point when I was thinking more of my moko and my tamariki, and just wanting to help everyone be healthy and safe. So yes, first jab done and dusted. Ka pai, and I suppose just one more thing is that we're looking forward to the announcements tomorrow. And we get quite anxious about, we build ourselves up. We build ourselves. Oh, maybe we'll hear what we want to hear. Yep. Rather than do what needs to be done. Yep. And so instead of thinking, what if we go into this, or what if it's that, or what if it's that, actually have a little conversation with yourself and go, well, if it's this, then we're going to do this, this, and this. And if it's that, well, we're going to do this, this, and this. So that either way, you feel safe in knowing that you have a plan moving forward. And this is where I think, having a whānau hui is really important. Hear from our kids, hear everybody's voice about what they think that looks like as well, so that we're making sure that we're checking in
in a formal way, because sometimes, you know, it's just like, oh, nah, she's right. She's in her room. She's 21. She's in her room. She's on her phone. She's sweet. But actually, you know, we've done it here. We have whānau hui regularly just to check in and then actually get some of those plans like who's cooking this week and having some jobs so that there is still some order and, you know, they've got to come out of their rooms and things like that. So, yeah, just have a little plan for either way, and then you don't have to worry about it because when that announcement comes, well, we've got a plan as a whānau moving forward. Well, my one is I gotta let it go. That's my we have plans and it doesn't work out, and then you just gotta let it go. Yep, you do. Yep. Yep, sometimes you do, and that's okay because things change, you know, and this is a changing space that we're in. There's changing thinking. I think it's just another reason why it's good to get out and be in the environment, you know, and ground yourself, put your bare feet in the grass or the sand or the water and just ground yourself to be present and to be in the now, because that will calm you and that will allow you that headspace then to be able to look at next steps and, well, what's plan B and what's plan C and D and onwards. Ka pai. Well, it's just two plans. We're either in or we're out. And you know, and we are all in. We're all in this together, and I think that's the main thing for all of us is that, you know, whānau don't feel alone, and never feel isolated. You know, we are here to help. We do have our Kōhanga Reo number that we have. My house is pumping out. It's the third breakfast, which drives me nuts. But, you know, why can't we get up all at the same time and have breakfast? But, well, we have 3 breakfasts. Lucky we got Kai. But yeah, I know, don't feel like you're isolated. We do have our 0800 number, 0800 Kōhanga Reo. Our kaimahi are still working, and we know who you are, and you know who we are. So don't be shy to waimai. But Megan, tēnā rawa atu koe. Thank you so much for joining us at random, last minute kōrero, but I thought it was quite opportune given that, you know, people are starting to feel the fatigue, COVID fatigue. So it's always good to have a little boost and just rationalise, just know where we are and where we're at. And yeah, we can't do anything about it, but we don't need to be helpless. No, we're good to go. We can control what we can control, and that's what we focus on. Ka pai. We got this. Hoi no ngā mihi nui ki a koe, Megan. We'll be in touch with you again, and hopefully we'll set up another time for our whānau to ask questions and have a kōrero with you. So tēnā rawa atu koe. Ngā mihi. Ai, tēnā koe. Ka kite. Ai, no reirei te iwi ka pai, kua mutu tātai. Kua mutu tātai aha kua te tō muri, tō roa. O tēnei wāhanga Kāinga Kōhanga Reo, kua tīmata te harirua tōku whare, no reirei o me hōtau ki era o ngā mahi. Engari, e rere totu ana ngā mihi kia rātou i kōrero, i tuku kōrero kia tātou i tēnei rā. Ko tēnei te rātua waru te taite, te rātua waru te maramatua waru te taite, 26 o here turi koka ākuhata a tēnei mātou o Kāinga Kōhanga Reo e mihi atunei ki a koutou. Hei a pōpō kia pai te rā, kia kaha Sophie Pascal. Ka pai. Ngā mihi. Ka kite. No, I don't think so. We try not to go out in the ballot if we can help it.